Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat li ayyi yawmin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nukhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun. Intaliqu ila zillin zi salasi syu'ab la dalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal kasr ka'annahu jimalatun sufur. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Hadza yawmu la yantiqun wa la yu'zanu lahum faya'tazirun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'lamun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fa ummuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dengan ikhlas, pasti masuk surga. 2. Akbarul kabairilla isyraku billah wa qatlun nafsa wa uququl walidaini wa syahadatuz zur. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh manusia, dan memberani kepada orang tua, dan kesaksian palsu. Wa rawahul Bukhari. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.